Musidɓe assalamu alaikum mi salmini hoore teddugal yeccomiraade moƴƴudu ko Mariam Touré président boni bonon assistance humanitaire d'urgence hara ko jawona tan ay ɗon andi ɗen toppiti golleji fatawna e seeɗa hara ko ɗo woni ni ɗo woni ɗo e jaaja kañum Fatou on jarama tawi jam no hayfi bien hara ko ɗo woni ni on tini musidɓe gila hanki en fof en hi vidéo no circulde ka Facebook min notamment vidéo mbi addarama ɓay min hi vidéo on gila hanki min ari gaɗe min tindugol kañum e sista Mariam min anda hi est ce que ko gonga himo yaltinaka suudu est ce que ko gonga ste woni mo yoɓude joddi suudu est ce que ko gonga soñjaji o sifiri est ce que ko gonga goɗɗo no empêche mo wonnugo e nene koto makko hay musidɓe pigi ni welaafi kono alhamdulillah rabbil alamina wosiɗa fi Allah Allah ɓe fima on tini donc aray en landoto ɓen fof mbeɗe ɓayɗen ɗo go ɗo on va poser des questions à cette femme elle-même. Elle va répondre aux questions. Si ça m'a une vidéo sur Facebook, mais une vidéo qui va dire modo, na yotu de yotu reji. Comme nous le ah, mais quand on fait des vidéos de bonne, mais elle a eu fulawa. Mais elle a kasare da. Ye fulawa. What don sabu? Mi wadi o video. Wadi hado pudu ye. O yanti di moja numero wangu. Wo mfala henda go numero dio yeri on bat. O jolo ni o ala be ala de ka fulawa sikuna tana on do ni hini. E ti numero wangu juni on tempo. Den ko juni ko numero wangu debon. Debon no dilan appel. Mi appel ma ko mi ami andawa o numero. To mi no ditoyi. O ni a yo mi abu ma mo sonson mo fala me yid. Ko be ko leden nulani la. Mi ni aw ko mi wawa ta yaade hande. Woni don mi arti ɓaymi artimamu watti taximétre ɓe o arana puudu weeɗo min yeeyi ambassade o waɗi o émission ɗo haray mo faala ɓe no partenaire ɓe ɓen kalele no faala wallitade la kono haray mara mo tuuri andata mi waɗi émission o o publiéta ɓe publiétala omo wati addi ha mi woli o émission sima ɗum wotala min yiɗa publiéde jono sista ka suudu ɗo hay ɓe yaltinima ɗo ari mi yaltinaka ɗo kono tawi min ni min tigui mi yaha woni fulawa ka min bertana puisque moyen mo nduɗirala hande kadi kono ɓe innano mi yal ok ɓe yoɓinano joddi suudu ɗo ka ɓe yoɓinala joddi suudu ko joddi courant e ndiyam woni noon juɓude goɗɗo e wonu hakkude mo yalla joni noon yiɗa andi haala ka haalaga Facebook andi battini ɓe ɗo ɗuɓuɓe meɗo gila heeɓi duuɓi jeɗɗo o moƴƴi noon ani kono watta gila en ɗiɗo yiiduɗe ha hande ayni layiɗa fala woni koye nene goto ma Fatou mi wolaalta de kono nde falano nde fala woni gole Fatou kono mi wolaalta fayda numéro wala hakkude men taw sina ko yahata ko fi humpodire so goɗɗum waɗi si yon ɗum waɗi wala ni si haadi waɗi toon waɗangol Fatou ɓeetoɗa ala mi yaha nde yetanema ka filum noon kono mi ala numéro ma mi ala téléphone kadi hay min pottinirima e Fatou oy min naɗugo kam pottidiran e Fatou ko Allah wala noon pottinirmi puisque Fatou ko jindowo o jinde law o jinde law min nalɗa pottiniran e Fatou defi ɓaya heɓɓitike no Fatou ko deppi law koɗa e ni ɓe nimina ɓi Fatou leyde porto enami wolde ko connecte wonɓe ɓe connectade kam téléphone ji ko ɓen ɗon woni enni honɗum ɓen o Fatou yeey ka leyɗe min yami accani fen kam yeey ɗum kadi bertoya kami min si wiyemamo laabanayla haka komi woni ko d'accord pas de souci joni ko woni faale men ɗo hande kay faale yamon fayda fof si ala komi wona ɓaɗo woniri ni wonire tar kono woni faale ma ɗo ko woni faale am hande kadi kokomi wolanma ko ɗo sinara kam wallilan fi suudu kadi ka saare ga mami hootata fulawa kani kono ɗum konuɗa stefay ɗo fof haɗa yara walla maɓude ma ka haɗa mi yalade koye noon halanala est ce que fayde en ala yiidude kono waɗi numéro ma kadi kono nani komi huuɗi ka ha hande allulla maɓude ma mi yinime wallatama ma chéri añi Fatou ko nene goto kon baba goto kon muyneteni Fatou wota goɗɗo sowi sine ha laapigiri Allah haggiri anani a jaɓi mi fillito kadi yurmi nene goto ma honna ko an haali tambagol Fatou
Fatou of Thomas. Parce que quand il y a un camarade, elle a commis autrement. Il peut m'avoir quitté ça les couilles à Flora. Ne laisse non là. Mesdames, messieurs, c'est pas une chose qui est facile. Vous savez, je l'ai toujours dit. Faire un travail en Guinée, c'est compliqué. Imaginez-vous, on fait quitter la femme là au village. Et Adam Muhammad, Digi Arangolmo, Ndamo Amo les Israéliens. Et Johnny Allah, c'est la fille à la fille. De toute façon, elle n'ira pas au village. Ses enfants vont continuer les études ici. Inch'Allah. Assistance alimentaire d'urgence, c'est pour toujours. Elle est bien son devoir. Au revoir.